Omugambirizi w'ekigombe kya NRM Rogers Mulindwa obu yaba nabugabugana abanyamakuru eriizooba aha kitebe kya NRM yagira ngu abantu 10 nibo barabireho okukwatira NRM ebendera omu karuuro ka boona kandi aba bakiriyo barinzira abandi nga tebagenda genda mu kamyufu tebavuganyiziddwa. Asooka ye Obuwa Den Samson okuva mu Ajuri County Aleptong, Okot Boniface Henry okuva mu Kole South Ekole, Auma Linda Agnes okuva mu Lira District, Acheng Jen Ruth Ochero Lira City, Ongu James Kwania North Kwania, Among Anita Bukedea District, Mafabi Maburo Asha Sironko District, Kiseka Salim Bukoma Simbi North, Sempija Vincent Bamulangachi Kalungu East Mukalungu, Nendaka Uchi Susan Nsambu Maokota South mu District Mpich. Kino kiraga nti mu bitundu bya Northern vuddeyo batano, Eastern babiri ne bitundu bya Buganda basatu. Basentebe ba district bali bana okuli Esudu Francis Obonyo okuva mu Soroti City, Tuhayirwe Aaron Turahi okuva mu Isingiro, Mukago Mutetebya Dan okuva Kiruhura ne Luziga Joseph okuva Mityana. Nabwanyuma abo bamwe mu banyishengera bahamebwa kwesimba nibagira ngo nibenda obwire ahakuba nibenda kuhendera ebintu ebibatandikire tugumizemu ahitubire twasya ekyo kubanza kyabyona hate kindi kwenda kurwana nacho nane kindi kwenda kutamwa amani ganje gona no kureba ngo oruguto rwitu president rwatwire naturaganizo rwa Chorus rwazaho konka cyangwa munonga nimbaraganisa abanyantungamo omukono gwitu gwantunga mizina ryantunga muraza gumahiguru ombutware bwanje nko kuri bireri kandi the first thing on the agenda nayo gumiza mu kurwanisa abashumankuzi ebirabir nabena naba nominated nikirizibwa okwesimba ahantebe ya LC5 Ibanda district ntwire ndi chairman LC5 hati ni seeking for another term kumaririza emirimo yanje inabi natandikira mu kisanyo cyo kubanza ngenda kujumarira omucyanje cya kabiri hakube ebintu ebimbere mu ruseke ebindi bihikire bizire abantu babanyanga bone banjulira so ni saba babacyandikere mu ntebe yo kuba mu Chorus abwisaza lya bunyangabo kandi nsaba obusagiki ababasha babantu okutera karoro kenshonga kunta mu bwese kandi bakanshiba ngushube ngaruke nkasini akada wa NRM nshubemba garuza ntunguka eyitwabire twatandikire kandi kije kwemerera so ekikuru munonga no kugira ngo twine projects nyingi student yo mu government twunda aren kazina roka shija okurugasuruhura district erizoba nabafure nominated tuzakutandikira nkahi tuzakutandikira kitweta nka socio economic mwenu entase yamaka no futensa on parliament amateka agena impact positive amuntu aburijo okwihaye empapura no kwija kuhendera ebiro 30 byo kwezo ko gasha kwa Jeme Muhumuza.